Ey apay! Nene endi улығызға күйеуіңдің есімін қоштығыз. Әгер де шу айтмағыз, мен бит бұл бақытсыздықтарды көрмей. Ey, bilgen bolham, bir dägnele koşmagan bolur inim. Bilgen bolham, kefiye kılığım. Qayda barayım? Kimge qorayım? Mening balalarım kimge qorap көзді berdiler? Өзібіз isen сақта ташланабыз алды. Қолдан келген yardımdan mahrum etmemiz balalarımızı. Hasretіңді еңлетірлік başka hül tabalmayım, үпкелeme. Әмма әйткен вағадам iman. Hin meni bilahman. Babakayım! Babakayım! Bizemini gayim! Bizemini gayim! Babakayım! Ye! Kışı kurlarına, kışı inme şu. Yürekte tilip ütken oşu оқиғанан hoň men özümdeki mitawinalar gümür hürgendey ütiske yaşagandey his ete başlanım. Aytırhında men özüme tagynlangan nemis bölühün ýerdeme atkarganman. Şuga görä bizge tigen qora kagızdy apayıma ýebergenler. Bile menin bir kim aldığında gaybım yok. Aşulayda başkalardan ölümünde menin de ölüşüm bolgan köp menin yaşamımda bit merhumlardan da dahli var. Var. Men hali ödebisin bir tapqırdan aqıtı bilmenim. Belki bütender menin üstünde halak bolgandardır. Ötiske mine gümür bula gitip. Gümür. Oğuştan baytak gümür ötüp gitti. Dünyalar tınıslanıp ilge bereket geldi. Ten yaraları bütüşe köngüllere hatları oңala düştü. Yau kırından iten qaytkandarыбыз birgeleşiberek, ukmaşırak yaşay başlanık. Tik buna birge oynap ötken tiftirdedi. Kıskırıp barlarga gına kurkan. Çünki bit ular ilik kuyu urman şalap ötkenderde hirek ayaktırıp kalgan ağaçtardı gına küdalına keltirip bastıra. Birhinde şay dürtehinen cevap yok. Dürtehinen. Menen dutan asqat haber hed gayip buldu. Haber hed. Yok, men buğa şanmayım. Şanmayım men buğa. Oňa asqat möhüminde haber hed ýogala turgan kişi. Onun da küzlerinin zängerligi, qaydalar küktär zängerligine barıp tutaşkandır. Ölgen sakta olmagayn, sıray atıp, tıpırsınıp, ölmegendir. Ya samolyotda sıpırgan sağında havalap dirlep yangandır. Ya havay yıldırıp urgan sağında atıpnan atıp düşürgenderdir.
Ул бит яхшы күңелле матур кеше ине. Яхшы күңелле матур кешенең ямһед үлүе мөмкин түгел. Ул бит шагыйрь ине. Шагыйрь. Шагыйрьдән ямһед үлүе мөмкин түгел. Мөмкин түгел. Юк. Мөмкин түгел. Бақытқа қаршы хирек аяқ қына болғала, мұғжизалар да болғалай. Я хабарһыз yo'qolgan birovdan xabar kelib tusha, ya butunlay g'ayib bo'ldi degan kishi kutmagan, netmagan yerdan qaytala kelar. Бақытқа қаршы bunday hallarda bo'lg'alay. Хирек bo'la, lekin bo'lg'alay. Hali buna ko'pdan tugul bizning qutlug'u nasib qaytib keldi. Uni butunlay yo'qotqaydi. Qaytırtib hatta ümit de etmeydi. Ağıl buna qayttılar geldi. Qayttı. Kutluğu. Kendik. Kutluğu. Kendik. Ғафуйт, дұсқайым. Ғафуйт. Шылайда тырнақтары нейдары менен қойда қойдың бармақтарыңды. Туңып қойылды олар. Бәләкей сақта құтлы қолда құтлы қол деп, еріштірейді кет. Тәкі шул қолдардың құтлылығын итмат еттім бет. Туңып қойылды. Нейсек? Шулай. Қырғыстың қышын. Мен әлімдәсейнім. Bir satlama hava ertele, yaman boy başlanıp gitti. İki aklap ot bürkülüğüne. Elimde ödüldü. Men yollap gittim. Barıp taptım. Beyleylerinde kalıp işe tutundum. Yolganım. Sul vakit yanımda gına katı şartlav. Ödümdün yoyuğuna. Akreyin avup barganımda hatırlayın. Sular ala bedikiler hücuma pişken, küsken. Kimdir mening tirikenlikte hidip kalgan. Ağlar ala indi barmaktar şakırdap bulgan. Qarayla, aşşılayda, ödümde unutmaganlar, ha? Bana ele gerek. İşlerisin. Leke işlerisin, rıcak falarısın. Ahım, bu barmaktar için vermediler mi? Bergenlerdir. Meni tılğa kaptılar beni. Yoluğup tabolmadı. Şulay mı? Ahımdan, huğuştan yollamanı mı? Nime? Men ödümden vazifamda başkarganda barmaklarımda tundırdım. Sular için nagrada vermeye hizmet yapayım mı? Başkalar rayıp. Men başkalar tugel. Menge en kıymetli bölek ömür tiydi. 20 milyon ganimet idi. Afuyt dostayım. Afuyt. Demek biz tiri kalganlardan marhumlar aldında bulgan burası yırıp sıkkan bular, şulay mı? Şulay. Manda
Мандалина ул хәйкәнең хәдер, Танкаш кендек. Танкаш каралай. Мандалина, яшьлектә сакын, бер үткән юллардан урап бер кайтыр. Кинә күңел мөмкин түгел, ана шулай безнең яшьлектән. Егетләр, ишеттегез мәне? Талиб агайның хәле бик насакты. Китсәләй. Нима булган? Әнә белмәйм, йөрәгем тотканда түшәккә ауган диләр. Әйдәгез, егетләр, барып хәлен беләйек, Әлбәттә барып хәлен белергә кирәк. Әйдәгез, әйдәгез. Менә шулай булган дигән. Я касандар акла. Мөмкинме? Рәхим итегез, кунактар, удыгыз. Кайным кунактар килгән бит. Кунагыла бар. Әйдәгез. Талиб агай. Талиб агай. Хәлең ничек? Кайным. Бuna шулай инде. Тегдән калмай үздән язды. Икен савына була инде хәзер. Әллә нигә бер явап кайтару. Һиләшмәй. Талиб агай. Талиб агай. Assalamu alaikum. Allah'a emanet Ben haberiniz mi? Әйдә, рәхим итегез. Rahmet kılım, rahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Bir Fatiha. Allahu Ekber. Talip. Kardeştim. Talip. Yasin Sıvayım. Karade. Kardeş. Talip. Tağını hakkın bilip olmay bilekler. Utip nitip giten Yasin'den gitmedim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن طيب يا إله إلا الله يا إله الذي خالف الغير الخالق Yeter kim birte tınısqına ölürge irikmir. Talip ulay tugul bitu. Tağırının ihtiyarın bilip olmaz. Ben bilmem, ben bilem. Xotum sıqqan. Saqatın yine kaçam. Ha utip gitay. Yeter kim var. Tınısdan kayным zinhar. Yarayın da agay. Kabul etmeli. Yarayın mı bu gazete işte? Benim bunu sikirgeydim. Karar. Talip şunay deme. Barandı. Hoş bulduk. Yarayın. Hoş. Yar. Şolay etip Talib agay, dünyanın bakilleşirge bulganın mümkün, Yeter ulanlar. Osun oşaganmın, yaşın yaşaganmın. Soma bilirge kerek. Ulayha Talib agay, eğitir vasiyatlarında, biri fatihalarında, biri pölgürdün mü? Eğitir vasiyatım yok benim. Dünya benim vasiyattan başka büyük akıl iyeleri vasiyatımdan bara. Fatihamda kişilerge men
Тәнім исән ақылым камил сақтап беріп бітіргенмін енді өзім әлі тұрып қалмаған. Талиб ағай, бір ай күдің жоқ му не? Бір әйтір көзім бар. Менің еназамда бисәлер илар, шуларды юатығыз яны. Бишәләр? Нендей бисә? Мен яратып та, меңә күңел халмаған бисәләр илар. Шуларды юатығыз. Мен оларды ғафу етіп кетем. Юатығыз. Яна, меңә күз қалып, мен күңел халмаған бисәләрді іргәләрінде илар. Оларында юатығыз. Мен оларында ғафу етіп кетем. Оларында юатығыз. Талиб ағай. Рахмет оламдар. Бұлай бұғас мен тағыз күңілмәй кетті. Талиб ағай, sabır. Üsünsülerine nimet değil. Нендей олар сілсілері? Buna hindi aratıp da hine uyduğu alғанда. Оларын юатмағыз, енді юатмағыз. Yuvatma. Yarayın Talib ағай, yarayın. Егіттер, дүниялықта көп арттырдым, көп шаштырдым. Бұна гүр ауылы түбінде алдаша алмайды. Ондайлары болманы, меңа хүйіпті ешірге yazмаған көрәген. Ертерек болғалам, Талиб. Ерте түгел, қақырас уақытты. Талиб ағай, ертерек. Дейім аша хауаласақ, яңа таш көпірді көрмей кетәің бей. Көпір? Кім қала? Хөкүмет инде. Талиб ағай, шул күпірден бірісі башлап хенсіға хорынға тігі, қатып. Қойдан келген Исхаққа башат деген. Исхаққа тоғып башат. Мендерді ол қамақ қыстырған. Исхақ деген, бір кімдерге тұрып қола бетілді. Алдырғаш қола шул Талиб ағай, қола. Нәмәліғіз, қолала деп мені башлысында қорқылдашып тұрағыз. Уәлеттейін. Мен не Талиб ағай, сенің хүдігін өне үплейм? Менің хүді үплеп тұғыздан менің ісіме қарымай болып өтамын еу. Таңқаш. Bir qarahan yigitlar ko'pirib kuchda yanirnaman. Şol yani Ana bir yana moyib yong'ida yashay, yong'ib turib qolar. Kim turahında ekmek sekedi. Ne deb Talib ағай? Oq yo'lda endi. Oq yo'lda iman ol. Uga hudaytira yaramay. Ul iman. Talib ағай, әбит ол Ақйонды денгенің күрір күзге бик күркем. İfkitke siver, dol apaha var iken. Talib ағай, Talib ағay, unutqandır bit. Apaha var. Әлі ұқсашқандар бар. Ondan ақыдан. Toyғанда қылдыған. Ақ ендозың тырнағына ұқшағыла фәрішті затынан болар. Исімін Исімін арттырыбырақ ебергендер еберуін. Ләкин оны ғана ол ғайыплы түгел. Сіздер яшырын батырыны юғайды. Ғұмырым бойы ақ ендозға құтыланып яшадым. Келен! Құдайым, неме бұлды қойным? Егіттердің асылдары келген. Субханалла. Баралы әсіген балды, мұлғына құлып саған. Қой, орамайды. Артадырақ біргелерін құплап. Құдайым, Күрәхейні. Апайын ендерек екен. Әлі хаван құйдар етті. Солдарды бейберін қойным бұны. Ишігімдегінен күліп шейді. Talib ағай тұт. Talib ағай. Yok егіттер. Менің енді қазір тамаққа аш бар. Ярай, ондай қандар болғай. Өді білгені. Talib ағай түшіп кетті. Talib ағай, Қырқапқа. балаға да сәргейін еңілі мұлғала қуатлы екен. Buna көңілдері ел келіп кетті, Talib ағай. Көңілдері ел келіп. Көңілгендер тұттай. Talib ағай, әйдәді, хен тұтып ұтыр. Ел құрмәтінердің адғына мұндырашы болайын. Егіттер, олай әмен тұтып қына. Өтекені сақта, өтекенінек, тағы тамырдары кеуек. Өтеді етекесі таралышты, құжы балалары кеуек.
Yetekese taralıştık, kışı bağlaları kıvırık. Ali Bagay, hep bir simitek gine verin. Yigitler. Aş hürmeti. Aş hürmeti var, o hemen YouTube kına girer. Tut zalim ama. Oy yigitlerinin asılları kimge? Bir vakit men satma taşına tapıldım. Bilip uyumdagi bir yumra taşты қолыма aldım. Бұл yap-yalay. Men бұға қашақтанды. İkisilerini de tutup qaranın. Uları la yap-yalay. Сеттерек сасылып жатқан бірisi ташталып, үйімге қалайын деп болғанды. Аблары хат алқан еді. Демек, бірге болғасақта таштарда. Құяштан алған еліні ұйдара білішіп, ұдақ замандар ұлайын саяшайдар екен. Кішілер, көк мұғымырдан келі хан, яқта хан, кәрін кертен үдімді. Мен әлі ұғалға барам. Арра кеткен хайын артыма ешірақ айланып көз ташлайын. Алытта алашып болған мұңдарға, үндерге құлақ қалам мен. Олар еш қына менге намақ ауазы болып яңғырай. Ғажап. Hürmetli тамашачылар, әле һез телевидение фондында һакланган Башкорт Академия драма театрының Мустай Кәримдең Оҙон-оҙаҡ баласаҡ әҫәре буйынса ҡуйған спектаклен ҡаранығыҙ. Ну а сейчас, уважаемые зрители, послушайте объявление. Началась подписная кампания на второе полугодие 1995 года. Как и прежде, она пройдет в сжатые сроки, поэтому не теряйте времени и оформляйте уже сегодня подписку на центральное издание и издание Республики Башкортостан. В связи с 50-летием Победы почтовые работники предоставляют с 20 апреля по 4 мая включительно льготы участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лиц в размере 50% скидки стоимости почтовых услуг на газеты «Комсомольская правда», «Сельская жизнь», «Аргументы и факты», «Правда», «Советская Россия», «Ветеран», «Известия», «Труд», «Российская газета».
Акционерное общество «Башинформсвязь» надеется, что эта льгота в какой-то степени сделает подписку более доступной для наших ветеранов Великой Отечественной войны. Порядок предоставления гражданам жилищных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в городе Уфе. С октября 1994 года в Уфе введена новая система оплаты жилья и коммунальных услуг и порядок предоставления гражданам компенсации субсидии при оплате жилья и коммунальных услуг. Одновременно предусмотрена мера социальной защиты граждан в виде предоставления жилищной субсидии. Гражданам, проживающим в жилищном фонде всех форм собственности, у которых плата за жилье при социальной норме площади и нормах потребления коммунальных услуг составляет более 10% совокупного дохода их семьи, то этим гражданам положена жилищная субсидия. Субсидии начисляются, а не выдаются на руки. Для начисления субсидий необходимо обратиться в производственный, жилищный, ремонтно-эксплуатационный трест районов по месту жительства к инспектору по субсидии и представить следующие документы: справку о доходе семьи, подтвержденные документами, справки с места работы, учебы, из собеса, бюро занятости, справку о составе семьи и занимаемой площади и копию лицевого счета. Паспорта жильцов показываются инспектору по субсидии и пишется заявление установленной формой. Приемные дни для граждан инспекторами по субсидии производятся в производственном, жилищном, ремонтно-эксплуатационном тресте района